Uthe bona uzwakala umkhosi ukuthi isitjhaba sifuneka kwaNdaba ezithe eDrayini saphelela khona njengoba bekugidingwa ilanga lamagugu esitjhaba nje. Usibizile isitjhaba sakho uNdaba ezithe uMaphepha wesibili naso sathi khya sazokulalela umlando nekambiso kaNdebele. Eyona ndaba kulevelena bekuhlela umnyanya ngobe silile sivela kubodade sokuthi amasokana akasathathi kwathiwa keze nawo amasokana azokuqala bona khana ngeze kwathi kufika inyanga kaNobayeni kube sekukwakwazelwa umlobokazi angehodlweni. Sinendlala ebhidi kwaDlawulale ibhidi silibona after 4 years makuya ingoma. Bakhona bayabonakala nethi ngathi balahlekela ukuthi fanele sibe nemizi. Into ekhona nje bajabulela komhlaba ukuthi emhlabeni kumnandi kunjani. uNdaba ezithu sizwile isililo sabodade. Wavuma bona eminyanyeni nonyaka kuqalelele khulu abangakathathi nabangakendi bona beze babahle bakhona ukukarana bese babizwa ngama-couple goals ngelimla namhlanje. Ngaleyo ndlela yakheka imizi kaNdebele siyakhula isitjhaba sikamaphepha. Mina nginodeda ngendlela wenarha neda nginamnotho bakhona laba abaphethe umbuso abathi isitjhaba saba bathi bazosenzela uphilo obubhedere. Mina nabo kukosa ngibambisane nabo banikele inarha. Bavelile nokho abangakathathi batsho bona babethwa yini bona bangathathi. Abantwana bafuna umuntu oberekayo wamshama wathi angibereki ifuna zakho sabereki wosme sibuzile bona alo ngoba nakukuhlela ngenthorweni apha nasele bakarene kwenziwana ukuthi basiza ukuthatha ngoba ngekambiso kaNdebele akakhuma sihlalisane sikhulumisene nesazi samasiko ubaba uSomike Nduli wabeka ngalindlela sekuzokufuneka khona bekhabo lomntazana nebekhabo losekana bahlangane ngalokho abakuphetheko bekhabo lesokana namkhazi inkomo embili ezo zikhulunywako namkha i2000 ekhulunywa ngayo kufuneka kube nesivumelwano ukuthi abantwana napha bahlangene bafuna ukwakha umuzi senza njani then bese ke sizoyibona ukuthi amahlangothi omabili la azimisele kanike ngoba nakingasuthi kuhlayela ngakubo baba bayiwumile nendaba esithembu ngoba nabatsho kade gadi isiza ukubutha amakhaya ukuthi wonke uma benelingakwakhe. Sithena sithi vungu sathola ukuthi kunabagogo abahlanu ekhaya abagogo bahlanu or bane babuya apha bogogo babangwe yini babangwe ngikho ukuthi bekufuna ukuqotha bona ubuchimana ukuthi umntazana wosozibanile akeza azongena lapha naye akwazi ukusorogela uMaphepha umkagamelo omkhulu ngakho ke isithembu kwaThombeni asisabi ofunako nendlu yesithathu angazongena ngakwami babekhona abakhethanako kanti besigodlweni baqinisekisile ukuthi sizokumenywa godi ngasikade eminyanyeni yokuthatha ebantwini abakarene eminyanyeni wanonyaka. Bekusekhabo lamachachacha nokhunye ukudla kwesikhethu ngeDrayini kilepela veke sibuya kiyo. Ukubonakala kokudla kwesintu njengomphotho necacha kutshengisa isintu sakoNdebele. Abafike ekseni babreakfast ngomoso. Abo baba bathena baya ngetendeni bayongenisa inkosi yakho somthatshana ngaphakathi. Batsho ngamasino baphelele ngevunulo yesintu. Ngitendeni bowungafunga bona kunomtjhado kamakoti nomkhwenyana ngendlela ebehayizela ngakhona. Umnyanya lo uvulwe ngembongo zeKosi. Uchithimezani kamabhoko isinanje sasewule emsami ngasisewule ngayizolo uMaphepha ngotshana abanye baphepha ngomthangala ihoshela imnyama amanye ayakhanya. Abavumi besikhethu beze ngobunengi bazokunandisa umnyanya lo bebagida inyawo lijike epandla. Ndamba makhona bese lengana bususo benyawo besikhona nesiphalaphala uDokotela uMawunothembi Mkhwebane. Ilanga
lamagugu lilanga lokuqinisekisa ukuthi umuntu ugidinga imvelaphi yakhe kukhuliso isizukulwane esitsha begodu sifundiswe ngemvelaphi yomuntu njengoba naye eqhakathekile nje. Namhlanje sike ngeKosini ngeDrayini ikosi yakosomtjhatjhana kosoMaphepha iqinisekisile ukuthi yenzela isitjhaba sakwaDlawulale umlando engeze bawukhohlwa. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC ngiseDrayini ngeKosini kwaDlawulale.